Sloboda je najveća vrednost koju je Bog dao čoveku. Za nju se svaki dan morate boriti. Ono što vam obećavam u ime Pokreta radnika i seljaka, to je da ćemo stvoriti ozbiljnu državu. Državu na koju ćete biti ponosni. Pohapsit ću sve bitange koje su vas pljačkale prethodnih 20 godina. Ne mogu to da uradim bez vas. Država može biti ozbiljna samo ako su narodni predstavnici u parlamentima. Strahu nema mesta među vama. Ja vam kažem, ne bojte ih se. Oni su tigar od papira. Ja vam obećavam, uzgajite najbolju malinu, stanite uz Uniju malinara, budite jedinstveni, a tajkuni su moja briga. Ja znam kako s njima, gde god da odu pronaći ću.